Kilagyo ning ipampo ning anak, ampo ning banal ay Espiritu, Amen. ing grasya at pakalulo ning Ginoo mantabay ang parati kay kayungan. At kaya ka antimurin. Mititipon tamo antimong metong balayan Kristiyana, ban pagmasusyan ing kay katamong annual recommissioning, king kay katamong ministry as lectors and commentators. Kareng dakala pinandit ning biyetamo, lalong-lalo na king kay katamong kayausan antimong lectors at commentators, etamo mibayo kareng kay katamong mismong biye, pamisip at puso, mawad tamong kapatawaran king Ginoo. Ikang Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, at Diyos ng Jacob, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang Diyos anak, ake kaming tagapagligtas, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang Diyos, ding mabiye at ding mete, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawa da ring kasalanan tamo, midalata sana king biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. King kasalpantayanan at lugod, adwan mikeka o ipa, ing ingatan me ing pamilya mong makatipon, ngeni keti. King kekeng pakalulo at malugod aganaka, alaking balak, ayemu sa lingapan, alang luwa, ayemu pilisan, tulang emo pensinan. Kapamilatan ding panalangin ng Jesus, ing kanwanan ami pangako, karing maluka king Espiritu, tayra na kesana karing kalam, ning kayarian mo karin banwa. Iti aduan mi, kapamilatan ning Ginoong Hesus Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambemo at ning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibat, king mumunarang libro ting Makabeyo. Kabang dadala niya Mesopotamia, iaring Antiochos, ing kapat, abalita ni ing metong asyudad ning Persya, ayaw sandang Elimayis, abalita mabilo gayato, uli na ning mabandiya, king pilak at ginto. Mabandiya ing templo na, dakalya baluti, agawaking ginto, kalasag at armas, alikwa na ka rin Alejandro, ay anak ng aring Felipe, ning Macedonia, ing minunang diling ari ning Gresya. Dinatangya at pigpilitaneng akwa ing syudad, at samsaman apibandyan. Dapot enaarapat iti, uling abalitan da ring tao ning syudad, ing kapagnasana. Lebanan de, inyaking maragul akalungkutan, minurong ya at migbalik Babylonia. Kabang atyo Persya, dinatangya ing metong atubod, ang magdalaking balita, ding sundalus at tinubod na, mesambutla. Masikanyang masikan, ing hukbong daralanang Lysias. Inyang sinugod ya, dapot may pilit urungan nala ring kalaban. Mesikan la ring Hudyo, uli rading asam samdang armas, gamit, dakal ay aliwa pang bagi, karing hukbong simbudda. Lesak dyan naman itang karumal-dumal at telakad na babo ning altar ning Jerusalem. At king antimo ing sadyo, pepadurutan ding mangata sa apader ing templo. At antimurin ing Betzur, ing syudad ning ari. Melungkot siya, at penandaman ang binaning ari, inyang damdaman na iting balita, at mirateyo, uli na ning pangabiguna, ning plano na.
Mikerayang makabang panahon, kabang balik-balikane ning mesolong kalungkutan. Ang gaking akilala na ing mamamatene. Inaus na la ring sablang mayayawos ng kakaluguran at nga nakarelo. Kumipatudtud, masaspakya yung puso ko king kalungkutan at pamigaganaka. Kukutnan ke ing sarili ko, nung bakit ining tuki-tuking kaguluan daratang kanako. Samantalang maganaka ko man, at pibuburyan da ring tao, king kanakong pamag-ari. Dapot ngeni kula aga naka, ring dewakan agewa ko Jerusalem. Inyan kwanan kula ring sablang pilak, at gintong kasangkapan naning templo, at inyang pekikwanan ko ing makatuliran, makatuliran, pamaglipol karing manuknangan ning Hudeya. Paniwalan ko king iti yaing sangkan, nung bakit malilyaring ngeni kanako, iting sablang kadamalasan, at ngeni malapit na kumong mate, kening aliwang bansa. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos, dalit apakibat, tumula ko king kekang kaligtasan, o Ginoo. Pasalamatan da ka Ginoo, king mabilog kong puso. Kakong pamalita, sablang makapagmulalang depat mo. Kaya ka tumula ko at magsaya, puriyan king lagyo mo, o Ginong kakatas-katasan. Tumula ko king kekang kaligtasan, o Ginoo. Panakit da kaya ka ring kakong kasalang, may nga ragsalangan. Layon lang may nga matela, king kekang arapan. Sebyanan mo ring bansang kikilala ka, ding marok, linupi mula, ing lagyura kapilan man, sasambit lapa. Tumula ko king kekang kaligtasan, o Ginoo. Ding tao nga lang Diyos, may nakbagla, king mismong kulkul agewara. King bitag ay inumang dakako, karin la merakap, ding sariling bitisda. Uling dingatyo king pamangailangan, kapilan man ela makalingwan, at itang kapanayan ding maluka, kapilan man mawala. Tumula ko king kekang kaligtasan, o Ginoo, talakad tapuban parangalaning mayap abalita. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Itamongan po, ingamano ning Ginuma na tili kapilan man, itingamano yaing maya pabalita, ami panaral kaya kayo. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Ing ginuman tabeya ke kayo, At keka antimurin, pamamasa king maya pabalita agpang kang San Lucas, ligaya keka, o Ginoo. ating mapilan as Saduceo alinapit kang Jesus, ding Saduceo ilaring tawong sasabing alang pamanyubling nebye. Ngara, Maestro, sinulat ng Moises iting kautusan para ke kami. Nung ing metong alalaki, mateyang alang ayanak king kayang asawa, ing kapatad ng lalaki, sukat neng pakikasalan, ing mebalu, ban mika anak la para king mete. Ating pitong mikakapatad alalaki, mikyasawa ing pangane, at meteyang alang ayanak. Pekikasalane ing kadwa, ining mebalu at iti meteya naman. Makanyan mo naman ing bilyari, king katlo,
anggana king kapito. Ayasa warengan ing nebalu at metelangan alang ayanak keya. King katataulian meteya naman ing babay. Ngeni, king aldo pamanyubling nebye, nino karing pitong mikakabatad ing maging asawa na antining mikasalya karelangan. Nga nang may kibat Jesus karela, ding lalaki at babayi, king kapanawunan ay ita miyayasawala. Dapot ding lalaki at babaying kabilang karing subling miye, enala makyasawa. Mitulad la karing anghel, at enala malyaring mate, uling king pamanyublirang miye, maging anak no ning Dios. Agyang Moises patutwana na king sublilang miye ring mete. Uling king istorya tungkol king mababang dutong amilalablab, ing ginu inaus neng Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, at Diyos ng Jacob. Nga nawari ing Diyos, ere Diyos ding mete, nune Diyos dering mabye, uling ding sabla, mabiyela uli na. Ngararing mapila na eskriba, maestro, tinod ka king pakibatayan. Ala nang mengangas pang mangutang pa keya. Ing mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian ka o Kristo. Maya pa abak po kay kayungan. Kumusta kayo po? Mayap mo naman po. Thank you very much po for inviting me again. We're here for our annual renewal. Nepo, ning katamong ministry as lectors and commentators. And po tang kaibat ning katamong short reflection, renewal tamo, recommissioning of our ministry. So hopefully, man makaing makabapoy ni, uling tsuyaking konteksto ning misa at tintapang gawan. But to prepare us spiritually, ketang tanggapan tamong renewal, it's always good, no? To go back to our ministry, lawen nung naning demands ning kikatamong kayawsan, antimorin nung nano, ing panagkat naniti, lalong-lalo na para king kikatamong kabanalan. Ne? And before we begin, I would just like to commend you because you are doing this. I uling makasulat pin, annual, nepo, banwahan. Pasanting pong gagawan niti, and I hope, mo po karening lectors, no, ne, karen muna mga liwang ministry, it's highly recommended, ne, na gawan tamo po, inganti kaniti, no? Because kalupa kareng lisensya, ne, man ma-expire, pero ingke katang ministry, masanting muna maning pane, bayo, ne, pane-refresh tamo kareng panagkat ni nga pong Ginoo. Lalo na king kay katamong calling as lay liturgical ministers. So, going back to basic, nung lawen tayo po ing manual yu, king archdiocese, king lectors and commentators, akit talareng dakal ng demands. Nino, nano laring requirements, nino yung pwedeng matanggap ang timong lector. Ne? So, pong karakal, bala mo ata 15 la, ne? Or migit pa. But to summarize that, siguro po tang sinabi mo, king meto nga tao, king meto nga parokyano, timdamde nga manong lector, commentator. Ne? Bala mo nanin peka-basic kailangan ken. The basic prerequisite of being a lector is what we call oral communication. Ayan, bisa. Oral communication skills. Pakitimid mo niya mo, Janelle. Ito, bisa. Ayan. Yan. Okay. So that's the very basic. Pagka narinig nila ang salitang lector, parang ang unang-unang kailangan, no? More than all the demands na nakasulat sa inyong manual is this.
oral communication skills. And when we say oral communication skills, it implies communication through the mouth. Ne? It implies communication using our mouth. Ne? And the main purpose of this oral communication is to communicate the message. Anyapin po magsalita tamo, ne? Uling atin kamburing iparatang nga mensahe. Kalupangeni, ne? Kimberan nyo ko pong magsalita kay kayo, uling atin kong buring mensaheng ibiye kay kayo. Ne? Oral communication skills. Through our mouth, we communicate a message. And with that, kailangan mo naman in kaniting effective oral communication, it requires, number one, very basic of it, correct pronunciation of words. Ne po. Anyapin, antimong lektor, o ining dapat very mindful tamo. Ne? Very basic ya po ini. Balo yun nga nini. We need a knowledge of a correct pronunciation of words. Pustula dapat nung ali pagsistida katamo. Lalong-lalo na po king panahon nga ni online. Diyos ko pong ginoon eh. Den kaya rak mo, ilang makiramdam ke ka. Mas makomentula pa rin king online. Ne po. At potang manalbe ka nung may off itang comment box. Potang sisimba ka, akakit mula naman ka rin. Minsan pati kapag sisyan na rin tao. Ne? Potang mali benggitan. Pagsistida niya kanita. Ne? So, even with the simple intonation sometimes, ne? Deng tao, damdamanda, mapagsistila. Ne? So that's the basic requirement in an effective oral communication. Correct pronunciation of words, meaning production of sounds. Ne? Deng katamong daramdaman. Correct words and stress. Kalupa damoreng, lalo na king kapampangan, ne po? Kalupanan din, lalaki, lalaki, ne? O kaya, anak, anak. At yung pang metong complicated ken, maralas sa kiyang ikaming pari. Dapat, ampon dapat, ne? So, kailangan ing balo talareng stress, ne? Neng kay po tang ating kangakasanayan, development or development, ne? Elementary or elementary, ne? So, akit mo retang stress, very important lang. And also, moderate speed. Ne? In the way we communicate depends on the speed. Aintindihan dereng tao, potang daramdaman deng masalese. Ne? Nandin along the way, makiramdam ko pong radyo. Atin lang in-announce sa website. May manaintindihan. Ne? Anya sabi na nitang ko angkor na, partner, pakiulit mo niya. Agya nga ako mismo nga na dimdam nga na. Ne? So very important. Nawawala ang kahalagahan ng ating communication kapag masyadong mabilis ang ating pagsasalita. Ne? Also, with that, kailangan din ng proper pausing and phrasing. Ne? Ban kanita, ay intindihan meng lakwas itang sense na and the essence of words. Ne? At gan nakako po ating metong commentator or ating metong lector, mamasaya simbambengi king metong baryo. Ne? Well, alia pala Easter, ne? At ing babasa ne, ing amanong gagamita na espiritu. Ne? O neng makaputot ya kitang libro na, S, kay ba tatin yang hyphen, and then kitang next line, karin niya pa itang spiritu nga na. Ne? So, S, kay ba tang katukinan. Yang babasa ne, pibalik-balik ne. S, Espiritu nga na. Ne? O nanging ebanghelyo tungkol niya kitang Miguel Musalyay Jesus. Ne? Kaya bedareng alagad na. Anya nga na ning pari kaya binoysit ne. Talaga ping may pagalmusalya. At pirito yung asan nga na. Ing penga ng Jesus nga na. Uling pibalik-balik may tang Espiritu nga na. Ne? Instead na espiritu, may yang espiritu. Ne? Yamanata nita. Ne? So stressing, pausing, ne? And proper intonation. Importante yan naman ita. Ne? And with that also, we have requirements for some technicalities.
For example, we need a good voice quality. Ne? We need the good voice quality. Nyapin po tang commentator ka, lector ka, bala mo manyamang kang daramdaman king balugbog, ne? Bala mo angkor ka king radyo, manyamang kang daramdaman kareng sisimba, ne? Bala mo maging tatak niya naman, ne? Nyapin rin commentators neng kay po tang akasanayan mo po king parokya. Agyang emeya kakit makatrumpaya pa, ay balo mo na at simbidang yan, ne? Nining magrosaryo, ay yatsing nes yan nga na, ne? Balo mo na because the good voice quality. One more technicality is about microphones, ne? Importante la po ring microphones. Dapat we need to know how to use them, ne? Uling nang kaya po ring microphones, taksil la, ne? Lalong-lalo na po tang sa gagamitan. Halimbawa, parokya, o kaya naman metong yung archdiocesan event, sound system lang aliwaring gagamitan. So, importante muna maning mag-sound check. The use of microphones. Sumapo kayo ni masanting ko microphone. And hopefully, kayo pong commentators and lectors, sanayan na kayo. Gagamit ka rin microphones tamo. So, hindi kayo handheld gagamitan niyang tatalnan. At tinamanawasan na gooseneck, ating condenser mic, niyayaliwa pa. So be aware of them kasi depende kitang laut na ningasbok king microphone ing lumwala sound quality. Potang pakatutok me king gooseneck microphone ingasbok mo mamakbong. Pelalong ing inawa mo daramdaman da, ampoy tang S, ampoy tang P, mamakbong, Kaya na mga handheld kalupa na nini, potang pekalaut me, ede makaing damdaman. Dapat tututok me. So, importante ila rening technicality sa reni, the use of microphone. And also, our skill in glancing. Lalawentala once in a while. Din kay katamong audience. Because we communicate. So, proclamation, our ministry as readers and commentators, it is a ministry that communicate, dialogue, kaya po monologue, anya sa dapat makipagsalita tamo through our glancing to our people. Also, movements and facial expression, importante la. Lalong-lalo na when we read, pota kabang mamasa kaming gatal ka, o kaya naman bigla kang mewala, lalong-lalo na tinlang TV, ating menapo. Bigla kang may walaking screen. So be aware of that, movements and facial expressions. O kaya lupa kang mipatudtud, anyapin makasimangot ka. Pero yung babasan mo, asneng kasayang-kasaya. O kaya naman, baliktad. Medyo lament psalms la. For example, yung babasan mo, ingtiman mo naman, bala mo, may banwa ka. Masyadong consistent kanita. So all of this, nung akit mo, preparation is very important. Basan me before, and we will see later, even internalizing it. Ban kanita ay tinjan tamo, nung nano ingburi ng sabyan ning amano. And to note that, mumunang pakisabyanan ning amano, remember this, bayo ya magsalita, ing amano ka ring tao, kanino ya mumunang magsalita, ke katamo. Anyapin po tang i-prepare me ing sarili mo for the ministry that you are about to perform and share in the church, kailangan itang ika mismo. It speaks to you. The word dialogues with you. So, importante ing preparation. And katataulan with that, physical appearance. Importante po. Physical appearance. At nung lalawen niyo po, even kimpong Sacrosanctum Concilium, the document on the church on liturgy, makabanggit ka rin nung yak po magkamaliking SC number 28 or 29 about decorum. That ministers should always perform their ministry according to the nature of the Mass with skills and proper decorum. Baloy po, ako metong kong advocacy, lalong-lalo na po, karening liturgical ministers in the basic of it, in decorum. Because we are performing something dignified for the Lord. Anyapin dapat, kailangan tamo muna mang
mamiblas masalese. Ne? And I am happy, especially po kayo, ne? Kayong decorum, no? Observed, especially in our church, especially po tang mamasa kayo. Ne? When I was in the barrio, elapusan dening parokyanos, dening commentators and lectors, ikami po riyabong Norman, no? Karin pibatan miking danuman. Ne? O kaya kareng ako po menibat na ako king kaingin, ne? Danuman, yamong kanita bulakusya. Antimorin miras na ako king banda bundok, king balitukan, ne? Elasane ding tao king decorum. Lalong-lalo na po tang ordinary masses la like this one, Wednesday Mass, Friday Mass. Potang mamasala, wala mo, inigot niya mo yung sinaling bagok. Ne? Diyan nanunang susulod na mamasaya. Ne? O kaya naman, lalong-lalo na elasane, din ka na akong parokyanos, kareng masses, funeral masses or street masses. Ne? Among, mag-uniforme ke pa, meteya mo po yung pagmisa tamo. Ngara. Ne? So sige, bahala ka po tayo ikang migmisa. Ay po tayo ikang mete, magmisa kong lubas nga ako kaya. Ne? Buri mo ita nga ako. Ne? So, decorum gives dignity to our ministry. Ne? And even now, as a formator, balo yun po, just to share with you, ini pong kanakong advocacy ngayon, menibat mo naman seminaryo. Ne? Uling king seminaryo, tuturuda kami king proper decorum. Ne? At swerte ko po king metong regalo ning parish priest yung apong Norma, nakit yung mamiblas yung talagang masalese para kay kayo. Ne? So, improper decorum, it's a manifestation of our respect, not only to our ministry, but also to people, no, whom we serve. Potang memiblas kang masalese, buri nang sabyan, gagalang mula ting taong akakayarap mo. Ne? Uling ingke katang pamamiblas, especially in the celebration of the Mass, is also our expression of respect to our faithful participants of the celebration, especially of the Mass. Ne? So, pakatandaanan niyo po ito. Ne? Eko daratang na eko masalese, king piblasyo, eko mindilo, eko minyukle, eko mig-makeup. Ne? Although bawala tayong mag-makeup, king asan. Ne? So, importante, very clean, very neat tang mayayakit, proper decorum. Ne? And I'm happy po kay kayungan keti, tamo problema ing makanyang. Okay? So, those are the communication and technical skills ning kay katamong ministry. So, kay katamo pong computer. Pero makanyang pa man, o kaya mo po, no? Just take note of some important things po. Ne? So, ing kay katang ministry, sasabihan ko, it is a ministry that is demanding. Ne? Hindi lahat na regaluhan, na biyayaan ng skill na magbasa. No? Iba kasi ang pagbabasa. Baloyo po yan. Aliwayang mamasa mo king dyaryo or pocketbook or magazine, kumpara ketang mamasa ka king amano ni nga pong Ginoo. Tutupoy tawali. Tutupo, ne? Aliwaing mamasa ka mong signboards or notes or text messages, king pamamasa, king amano ni nga pong Ginoo. Ne? So it takes skills. Kadwa, it demands time. Ne? Skills, and kadwa, it demands time. Because, potang mag-serve tamo as lectors, ing pa mag-serve tamo, aliwa mo naman itang oras ning misa. Is part of our ministry. And not only serving at the actual Mass, but impeka importante keti, itang kaibat, itang witnessing, itang discipline, ayaw santamo, akit taya ka rin. And that's the third one, itang discipline. Kitang oras sa babieta mo, king katang pamamasa, it takes discipline also. Discipline. Muli nang sabyan, ing bieta mo sana consistent yang pane. Itang gagawan tamo kilub na ning pisamban, ingakakit na katamong babasa keti, sana mayayakit mo naman, kalwal tamo kareng pisamban. Anyapin po tang ding tao, at intang agagawang alimbawan, maindredos siya. Ne? Hay, talatalakad niya pumoking altar na yung Domingo, pero biyasang mamaya dutang. Ne? So akit mo, dapat ing biyeta mo consistent. And it takes discipline to do that. Our
term for that in the church is witnessing. Ne? Ingke katamong reading, ingke katang proclaiming should always bring us to our witnessing. Naing babasan tamo, gagawan tamo. Ing sasabyanan ni nga pong Ginoo, itang mo munang diling gagampan. Itang mo munang diling matcha-challenge. Ne? Sabi ko nandin, ing mo munang pakisabyanan ning amano na ni nga pong Ginoo, maigit karetang taong pisabyanan tamo, itamo. Because even before people, the faithful, hears our proclamation, migsalita na neing Diyos kay katamo, kareng kay katamong practices and rehearsals. Ne? And with that, sana mag-umpisa na itang dialogue na ning Diyos kay katamo. Ne? Sabi na po ning metong one ancient Christian principle is this: lex credendi, lex orandi. Nung dimdam yun po ita. Ne? And even liturgy adapts that. Ne? Lex credendi, lex orandi. Buri ng sabyan, lex meaning law, the law of the belief, or the law of credendi. Ne? The law of belief is the law of worship or prayer. Ne? Anyapin, nung nanoy tang paniwalan tamo, iyang gagawan tamong king panalangin. Lex credendi, lex orandi. Ne? Anyapin sat nung lawen me, halimbawa, the basic creed. I believe in God, I believe in Jesus Christ, I believe in the Holy Spirit. Ne? Then Trinity, ne? The profession of faith. Then ing atlong areni, yamu naman ing panetang celebrate every time we celebrate, to gather to celebrate, for example, the Holy Eucharist. No? Especially in the Eucharistic prayer. The Holy Trinity, akit tayang matibe, ne? Kikimot kay katamo king panalangin during the Eucharistic prayer. Well, even before that naman, pero highlighted in the Eucharistic prayer. Ne? And even with other sacraments, akit mo na ing kapanuwalan tamo, king Trinity, yamu namaning pagmasusyan tamo in all sacraments. No? And with that, atin yung consistency in lex credendi, what we believe, and lex orandi, what we worship or pray for. Pero atin niya pong katlong katukita. Eyamu lex orandi, lex credendi, atin niyang lex vivendi. Nano naman yung lex vivendi. Buri ng sabyan, the law of living. The law of witnessing. So, the law of belief is our law of prayer, and this should result to the law of witnessing. Anya pinung naning papasyag tamo, yung pangadyan tamo, yamu naman ing sukat biyayan tamo. So, discipline is very much important so we may attain witnessing in our ministry. Why? Because, remember, ba't kailangan ng skills, time, and discipline? Because you are not just readers. Tandaan niyo po ini. You are not just readers, but you are proclaimers. You are not just readers, you are proclaimers. So as a proclaimer, you are there to nourish the congregation. Oy tengke katamong mission. Oy tengke katang obligasyon. Through our reading, we proclaim the gospel and help people be nourished in their spiritual relation with the Lord. Kambening ke katang pamipasya gamano, sana ding makiramdam ke katamo, mi pabanalang lalo. So, oy tengke katamong importanteng obra. We are not just readers, but proclaimers. And as proclaimers, remember, God Himself is speaking. Kaya sabi ko, we are not only readers, but we are proclaimers. Naning po-proclaim tamo, ing amano ning siping mong bale, ba, potang amano ning siping mong bale, potang maging yang chismis, ne? O kaya, ingamano na ning
alimbawa ning COVID pandemic, o po ta maging kang reporter, ne? Pero naning po-proclaim tamo, ing amano na ni nga pong Ginoo. Anyapin eka komentarista king radyo, ne? Eka nga kupin eka reporter, ne? Eka chismosa, ne? You are lectors and commentators. Muri nang sabyan, you proclaim the word of God. Because God Himself is speaking when we are speaking. And Christ is present in His words. And you are a medium of that. Ne? And even with the Sacrosanctum Concilium, the document of the Church, sa Sabiana, King number 7, that when one baptizes, nga na, Christ Himself baptizes. And it also applies to many sacraments. And I think even with the Word, when we speak during the Mass, when we proclaim, when we read the readings during Mass, well, definitely, Christ is present. God Himself speaks to His people. Anya po ta, damdaman na kaninga nakamalati. Po ta ngonguing sound system, ning kaya kang pisamban. O kaya po ta bala mo sira kang plaka balik-balik may reading uling may abait-bait. Ika mismo may intindihan po ta sabihan ning anak makiramdam. Ay, tay, nay, ngonguya po nga pong Ginoo. Ne? O ba't kaya intindihan, ngonguya po siguro nga pong Ginoo. Uling ngonguing mamasa. Ne? O kaya naman, po ta, sabihan ning anak kamalati kaya ka, bala mo po, CD ang balik-balik nga pong Ginoo. Kasi may abait-bait, itang buri mong sabihan. Ne? Balik-balik ya, bala mo mag-jump yung CD. Ne? Ala natang CD ngayon USB na lang. Ne po. So, when we speak, when we proclaim, it is God Himself who speaks. At sa sabihanan naman, ng document on liturgy, Christ is always present in all celebrations. Number 1, in the sacred species. Kadwa, in the minister, no? The priests. And kaya baya ka rin, in assembly, ne? Rentaw. At katataulian, Christ is present in His Word. Mabiyaya at siyu'y nga pong Ginoo, king amanong daramdamanda ding tao. So as a proclaimer, we must be aware of the essence of our ministry. Aware of the essence of our ministry. Nya pinsana ako kutang yung pane, o ba't at suko kaya kete. Ne? Halimbawa, nginingal do kay ti. Kukutang yung sarili yu, o ba't makalukluk ko keni, at mag-renewal ko, makiramdam ko, sisimba ko. No? Uling sinabi ng among Norman, o po ta, eko makapamasang simbambengin, nung eko mig-renewal. Ne? Kulang, sayang yung exposure. Ne? O ito yung motivation mo? Ne? What is the essence of your ministry? O ba't at syuko keni? Ne? Anyapin siguro we do this annually to ask that very basic question. O ba't at syuko keti? O ba't bisa ko pa? O ba't tatango ko pa king ministry nga iti? At potang apakibatan me, itang potang apantun me pakibat king kutang ita, it is then then the essence of it becomes then the essence of our yes to this ministry. And also, as proclaimers, we must be aware to proclaim the word with dignity. Ne? With dignity. Because remember, kanino ya amano ine? It is the word of the Lord. It should always be in a dignified manner. Ne? Kaya po tang talakad kaketa, kalemyak-lemyak. Ne? Nune, you stand with dignity. Naman uling magmayabang ka, ali. Nune, because what you will read, what you will proclaim, is the word of God. It should be dignified. And also, as a proclaimer, we must be aware to discover new insights. To discover new insights. Kung po balo nung gagawan niyo o aware kayo when you are praying and reflecting over the readings. Ako po metong bagay mamamangha ko with these readings, with the Word of God. Every time nabasan me, halimbawa, ang Ebanghelyo,
Especially kaya kami po, kailangan kayong mag-prepare for our homilies, especially for Sundays. Kung apapansin nyo rin, Ebanghelyo, balik-balik lamo. Ulit-ulit lamo. Every year, agyang kareng weekday masses, ne? In year 1 at year 2, manaliwaya first reading and response, pero in gospel, yang iya. Pag weekdays. At pilanta mo po cycle, atlo. And every 3 years, magbalik la rin, Ebanghelyo. Pero agyang balik-balik la, ulit-ulit la. Ningkaya din pa pong Ebanghelyong Domingo, mabasa niya namang Wednesday or Tuesday the same week. Ne? Ulit-ulit la. But one thing that strikes us is this. Every time we read scriptures, there is something new. Ne? Atin ko pong kalugurang pari, mapanalbe yung pelikula. Ne? Kaya tayang kwarto na, kanita pong uso la pa ring DVD or VCD, ne? Karakala collection. Amo nga ako, karakalyo pong CDs o VCDs, ne? Huwag nga na, mahilig kong manalbe nga na. Nga ako, nano mo po yung latest yung Seli ka rin, nga ako. Actually nga na, alamang latest ka rin. Buri pong sabihan nga ako, lumala. Huwag nga na. O nano pong panalbe nyo nga ako. Then, nga na. Bakit po nga ako? Panalbe yun eh. Ulit-ulitan niya pa. Ne? At inpekibat na, well, every time kasi panalben ko la, agyang balo ko na istorya nga na, atin ko pamuring akakit bayo. Ne? Atin ko pamuring apapansin bayo. And it gives me joy, no? To discover new things karembagay nga remi. Ne? So just like the Gospels, magbalik-balik lamo. The Scriptures, magbalik-balik lamo. But they are Scriptures that should give us, no, the skill to discover new insights every time. Ne? And also, to internalize our proclamation. As a lecom, as a proclaimer, we must be aware to internalize our proclamation. Yan, ayan pala, ne? Thank you, ne? Internalization is very important. It is part of our preparation. Sabi ko nanding ko pa balik-balikan at ulit-ulitan, dapat ing amano na ni nga pong Ginoo, ing mumunang kasabi na, tamo. Bayo tayo i-proclaim ka rin aliwang tao, dapat aintindihan tayo mismo. Ne? Nya piningmetong kanong sikreto, when we proclaim, potang mag-practice tamo, read it aloud. And then ask yourself, aintindihan ke? Na anong mensahe ing babiyan na ning binasa ko kanako? Potang aintindihan me, buri nang sabihan aintindihan dyan naman, more or less ding tao. Pero potangi ka mismo maintindihan yung binasa mo, 100%. Dyan naman maintindihan ding makiramdam ka. Ne? So you need to internalize your proclamation. Well, liturgy is not a show, pero if we compare it with halimbawa theatrical show, o kaya karang pelikula, bayo lang mag-take king shooting ding artista, i-internalize de pa. Nung nanoy itang karakter, nung nanoy itang eksena, ne? Anya pinsat, ita mo naman, because this is a story, no? The great story of salvation, yapin kailangan we internalize every word that we encounter. And with this, as proclaimers, we must be aware that we are instruments of salvation. Karagul ng responsibilidad nini kay katamo, nepo. And also a privilege to become instruments of salvation. Potaisipan tamo ring instrumento ning kaligtasan, ila mo retang babasan tamo, halimbawa, Imama Mary, uling beit ni nga pong Ginoo, instrument of salvation. O kaya naman king gospel ning Simbambengi, Zacarias, John the Baptist, or the angel Gabriel, ilaring instruments of salvation. Yes. But remember, as you read and proclaim all these scriptures, we also become instruments of salvation.
Anyapin po tang magsalita tamo at damdaman dereng tao, hopefully ating epekto karela. Especially in their goal to become holy, to be sanctified. At po tang atintang apabanal kambedere nga mano tamo, manyaman king puso tamong akit that we became instruments of salvation. Nya pong makoko king San Agustin Parish king kaingin. Atin pong metong migsalita ka rin, ne? Inya pong ako nang magsalita, kaya tang despedida party, nga akong makanyan, kay ba't yung ampong may magsalita nga ako, I am convinced now that I need to go. Kailangan na akong mako, at pwede na akong mako. Kaya mo, ngali naman po, ngara, ali nga ako. Because of this reality. Because few of them, sabi ra, king karelang pa magkwento, kanita po nakayaman po si Simba. O ningyamong inyang dinatangya king kaya kaming parokya, pemilit na kayang mag-serve. Ala kayang pong kabalo-balo, ne? Pigtsaga na kami, tiro na kami, kaya bedeng kaya kaming kayaliwang siyempre ring ministers, ne? Tinraining na kami. At ngeni, making second nature mi na ing mag-serve at ing sisimba. Lawen yun na itanay. Itang dating ala, ngeni, atin. Sometimes we are unmindful of this. And with that, sabi ko pin, I am now convinced pwede na akong mako. Because my goal has already been established. Na sana agyang metong man, agyang metong muman, atin tamong alapit kingapong Ginoo. So sana o ting metong yung maging inspirasyon that every time you read, yun o mambalo ka panandaman ding tao. At potang damdaman no yung amano na nga pong Ginoo kapamilatan yo, sometimes may kaka-inspirasyon la at realization, karelang isipan. Sometimes maging dalan kayo, banta mag-spark itang idea na burina ning Diyos para karela. And we become instruments of salvation. So it's a privilege, a great gift, na sukat tamong biyayan every time, especially every time we read, we proclaim in the celebration. Okay? So, oreta po rin, few things na kailangan tamong tandaan. So, as we move on, lawentala rin some pastoral notes, then po practical notes tamo po. Ban kanita, kikikatang pamamasa, maging mas better lang, na maging better lang. Although balo ko po, very basic again, but it's always good to remind ourselves of this. Number 1, basic, be aware of the liturgical season and celebration. Kamo kabut mag-serve. Dapat aware tamo nung nano ing pagmasusyan tamo. Anya pining Santa Iglesia, masanting ya, magaling ya king makanyan. Nang karakala signs and symbols in liturgy tamo. Because it will teach us and remind us of the proper season and the proper celebration. For example, potang may nakit kang maka-green, kalupa ko, maka-green. Nanong season tamo? Ordinary time, very good. Tomorrow, makatalakad na yung Kristong Hari. Potang Christ the King na, nanumburi ng sabyan. Next week, nanunay kanita, next week, Advent season. So, ending of the liturgical season and the beginning of the new season. So, liturgical season and celebrations are important. Nyapin even po kayo, especially with the celebration of the Mass, dapat baluyo. For example, neng kay kareng optional memorial, kareng king ordo, akit may karin, pagmasusyan may bayne o wali. So, dapat aware ka nung nano'y mikipiesta kay Ningaldo, nano'y laring readings, nano'y season, that's very basic. At nano po ing sanggalang tamo, nano'y kikatamong the big tool, help. Ban kanita abalo tayong liturgical season and celebration, apat yamong letra, ordo, O-R-D-O, yung ordo, so yakin sakristita. So potang malilito kayo, atin kayong questions about seasons and celebrations, always refer to the ordo. Sasabihin ko, naman perfect yung ordo. Sometimes magkamaliya naman, atin yung error, kasi pintawala mo rin ginawa kanyan. Pero at least, atin tamong guide, kareng katamong basic questions about celebrations and seasons. So, lawen tayo, potang atintang problema,
idulog mo kay ordo, wag kay tulpo, no? Sa ordo, no? So ilapit mo sa ordo. Secondly, remember the pages of the reading. Very basic, ne? Ini po, lalong-lalo na karang gagamitan tang Misal Kapampangan, take note of this. Pareho kayo, liturgical season and celebration, pero uling aliwala pa nga print. Aliwalang version. Kalupa na mo nitang red ang pong green. Nang kaya aliwala, number 1, pagination. Page number. Anya agyang na pareho, sasabihan may ing page number, aliwaya libro, tatal na ningabe mo, kumikit. Ne? Aliwaya page number. Secondly, sometimes atin lang pamiliwang readings because may revise na la. Sometimes may correct na la. Ne? Potang lumaying tatalnan mo, bayo itang metong, well, may kakaproblema tamo. Ne? Especially during celebrations like high masses, meron kaya katamong grand celebrations. Dapat ing tatalnanan ning pari, tatalnanan ning lector, ning commentator, ning choir, ning MC, ning sakristan, metong yamong kopya. Ne? That is why when we celebrate, for example, dedication of the church, o kaya naman fiesta, ne? Ing kaya katamong booklets, dapat nung pilan lareta, para parehula, even with page number. Bantay tamo malilito. Ne? And practically kayo, when you read as part of your preparation, remember the page number at markahan me. Ban kanita po tang sinulag po yung makanyan, balo me, nung ka rin may balik. Ne? And aliwa mo itang page number. Ako pin, liturgical season and celebration. Today is the Saturday of the 33rd week in ordinary time. Ne? And nanuta mo pong year, 1 or 2? 1 or 2? 1. Ne? So, potang ing ending na ning banwa, adya naman itang year. Ne? So, 2021. So, itang 1, adya, year 1. So, next year, 2022, even year 2. Ne, makantaya mo. But remember, yung tutukyan na pong kalendaryo, aliwa itang civil calendar, no ne, itang beginning ne, itang November, itang Advent season. Ne? So, mag-advance siya pong bagya, itang civil calendar, kitang Advent season. Okay? So, makanitayan technique kitang year 1 and year 2. Okay? So, third, look at the audience but avoid unnecessary movements. Ne po? So, itang glancing, importante iya. Pero yung nakaman malikot, pota, minggatal ka buldit, ne? Babasa ka gagatalan may buldit mo, ne? O kaya potang kay, pikanyang-kanyan may buwak mo, ne? Medyo, masanting nga kakit. Okay? Coordinate with the celebrant and other ministers. Important, ne? Anyapin na nandin, I think in commentator, yung linapit ka nga mo ating kupong ikutang nga nakangabong norman, ban kanita, malino, yung katamong celebration, atin pong prayer of the faithful, o atin niya pong credo, at nano pong ikantata mo, so, importante ilareta. Banta etami papanuldo, and etami kakaproblema. Also, if you make a mistake, o ini, very practical, forget it, and refocus. Listen to feedbacks, no? It is important. So, potang migkamalita mo, talagang makanita, migkamalita mo. Nobody is perfect. Pero eta sana paisira disposisyon, sundo mo, no makanano ka makabawi. And also important is to listen to feedbacks. And if necessary, hindi po, if necessary mo naman, don't read more than one reading. Lalong-lalo na po, dakal kayo, nung dakal kayo, pipitnan-pitnan. Because lalong-lalo na itamong preparation ng one reading, nung talaga serious one may disposition, in preparation kanini, mabayat lalong-lalo na like the first reading today, makabakabaya. So, potang i-prepare may pa itang kadwa, halimbawa itang second reading nung atin niya, ika nga ning migsalita, medyo mabayat ya. Although, as a pastoral note now that we are holding online masses, nung alang lector, ini metong yapong obra kay kami, potang alang lector, dapat the priest should read all the readings, should proclaim all the readings from where he is. Po pwede itang magmisa ko keni alang tao, and then in first reading ko at suking Singapore,
O kaya yung kanakong responsorial Psalm at suking Europe. O kaya yung kanakong second reading at suking Mars. Pupwede ita. Ne? Because of the real presence. The celebration is within the celebration of the real presence. Ne po? So, lalo na dakal kayo, ne? Masanting ita pong pipitnan-pitnan ing obra. So if necessary, it is discouraged to read more than one reading. And definitely, balo yu po ini, do not read the gospel. Siyempre, ne? Iyon ay kukuha ng rolling pari, ita na yung basa na kuha ng niepa. Ne? And another pastoral note, ini, don't sing if you cannot. Ne po? Ne, kahit dakal ng problema kanini, ne? Mangangas la. Kasi sinabi na ning pari, lalo na po tang guest priest, ne po, manalangin tamo, itiaduan mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Alang tono, alaikin tono. O kaya naman, pangangasan mong magkanta kasi talagang magkanta yung pari, dapat magkanta ka. So don't sing if you can't. O kaya naman po tang responsorial psalm. They are meant to be sung. They are meant to be proclaimed through singing. Pero nung ka-singer, mo nerugo pangangasan. Very basic. Why? Kasi peka dispose mo at peka prepare mo kitang first reading as nakang kasanting may masa. O neng mag-chant ka pala dapat. O itana, may ngayalti na kanita. Mitwag na yung sabo. Uling, pengangasan mo yung dapat. So if you cannot sing, do not sing. And we can always augment that by preparation beforehand. Paksabihan ming choir master o yung pari, pan kanita nung nining pwedeng magkanta, magkanta. O kaya nung magkanta, magkanta. Okay? And also, again, don't serve if you are not prepared physically, mentally, and spiritually. Naman kitang nakakabud mag-serve. But the point is, it takes preparation. It takes disposition to always stand at the ambo. So mentally, spiritually, lalong-lalo na ngayon, importante itang physically. Potarugong manguku ka, ngarapin, nakarugululwal bale. Potarugong mamasa ko, nga mo, maka-live ka pa mo. Ay, COVID, hara. Sabi ra, maya pa ka nung matut na kating public, kamanguku. Mapapraning la rin tao. Okay, and don't compete with the celebrant or the choir. O yan. Nang kahit problema tamo ini. We compete with the celebrant or the choir. Lalong-lalo na rin commentator. Very common mistake. Manalangin kayo kapatad. Baning kay katamong down. Talakad tamo. Sasabiya pa yung pari. Sasabiya naman yung commentator. Yung sisimba, milalakoya disposition. So, very basic karetang bagay ng areta. O kaya naman, kareng choir, ako pin, atin naman talagang commentator, masanting boses. Pero remember, in choral singing, it is to help, facilitate singing for the community. So, nung ikating ka sariling mic, commentator ka, masikang kapasiwala, kareng mag-choir, yata makatud mo naman. So, do not compete with the celebrant. And also with this, siguro, I just would like to note, itang the ministry of commentators, lalong-lalo na po, king panahon ngayon lalo na po tang back to normal na yung face-to-face. Sometimes, eta naman kailangan ing talagang iturula what to do. Because baludan nung kapilaning basic talakad, lukluk, siklod, they already know that. And detang pamakibat tamo, kalupan na morning, the Lord be with you and with your spirit. Very basic. Or, the gospel of the Lord, praise to you, Lord Jesus Christ. Or, we ask this through Christ our Lord. Amen. So, basic answers, responses, sana ding tao ilang pane gagampan. So, commentators are there to help us understand difficult parts of the Mass. For example, during dedication of the church. So, potang dedication of the church, uling eta familiar manakit, in commentator, importante yan. At syuta na po kindake, ning, alimbawa, ning pami talaga, king pisamban. At dinaneng dita ka explanation kanita, iting pami talaga, metong yang
paganaka ning kesyo katal, ne? So, detang bagay nga reta. Ne? So, ing obra na ning commentator, it facilitates more understanding for the community. Ne? Mibait niya po ing Ministry of Commentator, just to go back to history, inya pong mika-shift from Vatican I to Vatican II. Dahil bayuya, because the liturgy is new then for people, that's why we need commentators of when to stand, when to kneel, when to say Amen, when to say, and with your spirit. Pero ngeni, uling saneta na. How many decades na yung nilabas? Hopefully, baluda na ring tao. Ne? So, lastly, with this point, commitment is a must. Commitment is a must. It is a demanding role. It takes commitment to perform. Ne? Commitment is very important in whatever ministry. Aliwa mo naman po yung katamo. Ne? Because, remember, no, going back to history, in ministry po, it's part of the what we call minor orders. Ne? Orders. Nino yung ating holy orders? Waring ngeni kaming pari. Kanita, agyang ding lectors, ordinandala. Ne? Pero mika shift, mga bandang 1970, inyaping mibayitya, ing Ministeria Quaedam, no, the document on the lay liturgical ministry, nasasabyana, in a lectorate, for example, is conferred not through ordination, but institution. Ne? Anyapin sa at mibuklatya, kareng laiko, ing ministry ngay ni. So, nung lalawin itang common priesthood kay katamo, metong yamo ing invitation, commitment. Inyang mga binyag tamo, inakmata mo yung sarili tamo, kaya tangaw sandang tria monera, ne? Retang three missions of Christ, namely, kingly, prophetic, and priestly. Ne? So, ing pari, aliwa mo kami. Ikayo mo naman, pari kayo. Ne? Anyapin natin tang kanta, Bale na pari. Ne? Uling itamongan pari tamo. I hope you are aware of that. Ne? So, commitment is very important. Kalupa na rin kayo muna mang commitment kareng asawa yo, inyang may mga sal kayo. Commitment inyang bigpirma kang kontrata king obra mo. Commitment kitang apang-akwanan mong kaluguran na sopan. Makanyan mo naman in commitment tamo kiniking katang ministry. Ne? And I know, minsan in commitment ay di matcha-challenge siya. O may challenge siyang maragul, especially during this time of pandemic. But with that, baluta naman, we just follow certain rules. No? For example, agyan bisa ka bisang mag-serve, pero uling over age ka, kitang restriction. Sometimes we cannot perform. Ne? O kaya naman, underage ka, karetang sinabi na ning IATF, you cannot minister. No? But the most important aspect here is especially when we are in our new normal. Sana ibalik tamo itang zeal ay ita. Lalong-lalo na po yung panahon ng pandemic, sana yung gewa na, wala mo, paranas na kikatamo nung makanano maging mawa, king sadyatang gagawan. Ban kanita, potang magbalik yung new normal. Yan, medyo masanting na yung cases, magbaba na kano, at mag-open no, dahil nakalapisamban at establishment. Sana, even the people, and even our commitment, sana ma-renew yang talaga. Commitment is very important. Like as we are very faithful with our families, no, with our work, with our job, sana ini mo namang ministry nga ini, we become faithful, we become committed. Because sabi ko sana panandaman nyo, aliwaman at ang aliway itang pilitam, we are the small few chosen, no? Aliway ita. No, we are gifted with this, and we are only few who are chosen to proclaim the word of God. Eba privilege ita, naman balang makapamasa, makapag-proclaim. Naman balang tao, balang bininyagan, makapamasa king ambo. So sana maging inspirasyon nyo ita.
ban kanita yung commitment tamo, tunepin mibait kay katamo. Ne? So I hope, dengan Tsuketi at Dakalpa, we can encourage them to become committed in this kind of ministry. Very, very important. Ne? At mipapangadita mo, ban kanita, in commitment you at in commitment me, matitinag. Ne? Sana daragdag pa, mababawas. Okay? So as a final note, few of the points, summary points. First, remember, do not forget as lectors, we are proclaimers. Meaning, we are mere channels of God. Therefore, we only share in the mission of salvation. Iburi kong sabihan, tandaanan nyo, this is not our own work. May sariling obra ini. It is God's. This is not our word, but it is the word of the Lord. So we are mere proclaimers. We are mere channels of God. Anya sana may babandyan nga mano ni nga pong Ginoo. Nya po tang talakad ka rin mo sasabihan, ay, bahala kayong manakit ken. Ne? Gya makapambaleho mo. Akong biya ko naman ini. Ne? O katawang kay ni. No. We are proclaimers. Makiraketa mo kingamano ni nga pong Ginoo. Yapin, even with the readings, you cannot substitute the scriptural reading with current issues, for example, or constitution of a congregation, or announcements. Pwede. Because they are words of God. The word of the Lord, nga tang sasabi. Pwede sana, the word of a chimbidang, nga na sana. Ne? O kaya, the word of kong temong, nga na. Ali, the word of the Lord. So we are only proclaimers. We share in the mission of salvation. So being a lector does not only require our mouths, but most especially, it requires our hearts. Pota, o ining buri kong dinan talagang pansin kay kayo, ne? To remind you of this. And to help people be aware of this. Na yung lektor, yung sekreto na, aliwa talaga yung asbuk na. Naning sekreto na ning lektor, ing puso na. To connect it with the commitment, anyapin sa ating proclamation of the word, because there are people like you who are committed to proclaim the word. Uling atin kayong puso ketang gagawan niyo. Being a lector does not only require our mouths, but especially it requires our hearts. So kutang yuking sarili yu, now that you are renewing, watin kong asbok, I can read, people can hear me. But the most personal question siguro would be this: atin ko kayang puso? Ban kanita, isundo ko at maging tapat ko king pamipasyag, king amano ni nga pong Ginoo. Because in this kind of ministry, may ngari ang makyasawa. Nung alakang commitment, nung alakang puso, kami sadsad ang gaking kamatayan. Wariking kasal, ne? Till death do us part. And ing sekreto ban misadsad yung talasawa, ketang till death do us part, it is love, it is the heart. So sana itamo mo naman, when we enter into this kind of ministry, remember, we do not only require our mouths, but it requires our hearts. So we read, remember, we read by not by our mouths, but we proclaim. Well, we read by our mouths, but we proclaim by our hearts. Ne? We read by our mouths, but we proclaim by our hearts. I hope you understand those words. Ne? Makapamasa ko kambena ning asbuk, dapat makapamasyag ko king amano ni nga pong Ginoo kambening kanakong puso. So as lectors, use not only your mouths, but be sure to use your hearts whenever you proclaim. Apangako yu po king apong Ginoyta, especially now that you are renewing your contract with the Lord. Pangako yu po king apong Ginoyta,
Very good. Na sana when you proclaim, you do not only use your mouth, but use your heart. And as a final note, as a pabaon kayo, please remember the acronym WORD. W-O-R-D. As you committedly perform your mission. Nanuya, ing buri ng sabyan ing amanong word, as your mission, as your commitment. W, pakibasa po, willing hearts. O, open hearts. R, ready hearts. And D, disposed hearts. Ne? So sana, o iniing maging sekreto yu, king commitment yu, kaniting mag-renew kayo as lectors and commentators. Let the word of the Lord be your inspiration. Let the word of the Lord always be in your heart. That your hearts be willful, open, ready, and disposed. So we need this kind of heart, a heart that is so in love with God's word, so that in the end, our sharing in proclaiming Christ's mission may be our most effective means to be sanctified and our most loving expression to give glory to God. Amen. Congratulations po kay Kayungan. You're welcome po. So now we continue our celebration by the rite of commissioning. We shall now have the rite of commissioning. Reverend Father Norman, our parish priest, and the dear people of God here in St. Jude Thaddeus Parish, let me humbly present to you the members of the Lectors Commentators Guild for commissioning for our liturgies. Sister Socorro T. Garma, Brother Rael Pamintuan, Brother Raymond Tolentino, Brother Frederick Tongyo. Also, we have the recommissioning, Sister Rosita M. Gopez, Sister Net Balingit, Sister Frida Cabalya, Sister Aileen Sunga, Sister Doris Lingat, Sister Justin Daniel Lingat, Sister Raquel Salonga, Sister Julie Fel Villanueva, Sister Rosie Rillion, Sister Iliana Luis Gamboa, Sister Joanna Marie Messina, Sister Zenaida L. Castro, Sister Micah Giselle Garcia, Brother Ronald Ocampo, Sister Maria Teresa Ocampo, Sister Jocelyn Dizon, Sister Josie Espiritu, Brother Michael Palafox, Sister Leonila, Brother Jasper, and yours truly, Sister Luz Kiambao. Reverend Father Norman, these members of our community ask your blessing and confirmation to help and sustain them in their task of proclaiming God's word and leading the prayers in our liturgical celebrations. My dear lectors and commentators, you are not here on your own. God has called and entrusted you with this task of proclaiming His holy word to our people. Do you promise to honor this holy task, be faithful to your responsibility, and conform your lives to the word you proclaim? We do, with the help of God.
The Word of God proclaimed in the sacred Scriptures enlightens our minds and hearts. When you read the Scriptures in our liturgical assemblies, God speaks to us through you and He calls us to respond in faith and love. The ministry of the reader, then, is important to the life of the Church, for the reader proclaims God's living Word. We then ask God to bless all of you and all of us who hunger for the Word of God. We all kneel for the prayer of blessing. Let us pray. Everlasting God, your Son proclaimed the good news of salvation when He read us in the synagogue of Nazareth. He lived and gave up His life for your word. Bless this, our readers and liturgy leaders, as they proclaim your word of life. Strengthen their faith that they may read with conviction and blessedness. Help them pray and practice what they read. We ask this through Christ our Lord. Amen. May the Word of God in all its richness dwell in your hearts and minds. May God, who has begun this good work in you, bring it to completion. Amen. Itangan po, we will recite now the panalangin ng lector-commentator. Ligaya at kapuriyan keka o Ginoo, ika ing Diyos mi, ari ning sablang lelangan. Misamban niya ing banal mong lagyo, ngenit manggaman kapilan. Inawos mo ko at tinubod, ban manasbok king kekang amano. Bistat man may nako at matbud, pasiknangan me ing kaladwa ko. Anti ing pisyag ng Jeremias a propeta, kakula namang maging amano. Ing amano mo, yaing kakong tula, at babyasaya king puso ko. Buklat mo ngan puso, ring kako makaramdam, baning kekang siwala, yang karelang atingiran. Potang kako ng papasyag, kambening pusong malam, ingkekang amano, king tapat mong balayan. Emo sa pabustan, kinging uri ning biyeko, yang maging sagabal, king kakong pamanyuyo. Linisan meng parati, ing kaisipan ko't puso, ban biyeko salamineng tune, ning kekang amano. Ligaya king ipa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo, antimoy sa jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilanman, manggaman king alananga. Amen. Talakad tapo para king panalangin teng madla. Ing Kristiyano, metong yang anak ning Dios, at ulinita kailangan yang matatag talakad dikil, king sablambage, agyang kalibe naniti, ing kayang kalayan. Nga tamong manalangin, Ginoo, gawan mo keng matatag at alapatutu, ning kekang katutuan. Ginoo, gawan mo keng matatag at alapatutu ning kekang katutuan. Para karing obispo at pari, kapilan man sa ela mag-alinlangan o makipagkasundo, potang ing katutuan ding matutungge doktrina at kaugalyan, ilang pisasabihan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng matatag apatutu, king kekang katutuan. Para karing sablang Kristiyanong pamuntok sibiko, era sa kakalingwan, king ngumunang dili Kristiyano la, emu pamuntok sibiko, kinging politika, ekonomiya, at dingbage panlipunan, dakenongan ning kabilugan abye Kristiyano, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, gawan mo keng matatag at alapatutu, ning kekang katutuan.
para ka ring sablang Catholic religious organizations. Inkarelang sigasig kapilan mansa, ena parimlan ning doktrina, ning pamikawani ning iglesia at gobyerno, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo mo kayong matatag at alapatutunin kay kang katutuan. Para kay katangan, nung ating sobrang populasyon ding memalen, pagsikapan tayo sanang lutasan ing problema, king metong ang makakristyanong paralan, ipanalangin taking Ginoo. Tanggapan na sana ning Diyos ing kay katamong kapasalamatan, ipanalangin taking Ginoo. Ngini po doon taming sarilitang kapagnasan. Oy pamingat subanwa, pisyag mina ingke keng tatalakaran, dapat may nake kasalpantayanan. Pasignangan mo kami kingke kang grasya, baking maging tapat ng talapatutu, ningke kang anak, Yesu Kristo ang ginumi. Amen. Talakad ta. Manalangin kayo kapatad, baning kay katamong dahon, matanggapi arapaning Diyos, alubos mayupaya. Tanggapanin sana ning Ginoo iting daon karing gamat mo, kikapurit kaligay ning kayang lagyo, king kaya katamo ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos sa ginumi, ing tinapi at alak, ay pagkalub mo para king pamangan miketi, king yato. Maging sakramento, ne sana, ning kaya kaming biye, alanganga, iti aduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabe yake kayo, At kaya ka antimurin, yat nayo ring puso yo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, pasalamatan na kamparati, numan ka rin oy pa, Diyos king galananggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. King dali sa lugod pagmasusyan mi ing kayang kamatayan, king matibe kasalpantayanan, papasyag mi ing kayang pamanyabling mi. King ganap a kapanaligan, panayan mi ing panyatang ng mitmong kaligayan. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel karing banwa, daralit mi ing kekang ligaya. Banal, banal, banal yaing Ginoo. Diyos amayupaya, mitmuyeng banwa ting yato king kekang ligaya. Hosa naking kakatas-katasan, mapalad jing daratang king lagyo ning Ginoo. Hosa naking kakatas-katasan.
Tunay kapin banal o ipa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa narating ayin king ambuning kek ng Espiritu, ban para ke kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayami dahon ko sang loob, king pamaylasan na at kamatayan, kinuane ing tinape, pe salamat yakeka, pirasun at binyene karing kayang disipulos at ngana, kuananye iti, ikongan at kananye, iting ka na akong katawan, midawon niya, para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ni ngapunan, kinuhaning kalis pasibayo yang pesalamat kaya ka, binyening kalis ka rin kayang disipulos at ngana, kuananye iti ikongan minum ko kaniti, iting kalis ing kanakundaya, ing daya ning bayo at alananggang tipan, ami bubu para ke kayot para karing sablang tao, ban kita mi patawaran la ring kasalanan, daptan yu iti, antimong pamigaga na kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, I Kristo meteya, I Kristo sinubliyang mebye, I Kristo datang yang pasibayo king kawakasan ing panahon. inyangin ni gaganakan mi o ipa ing kamatayan, ing pamanyubli ng mebye ning anak mo, darawon mi ake kay ting tinape ning biye ing kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan keka, pepaliarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, i kamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa, ing banal mong balayan, makalaganap ya, king metong ayato. Ban diganap ya king lugod, kambe ng Francesco, ing kay kaming Papa, kang Pasiano at Florentino, ding kay kaming Obispo, kang among Norman, ing kay kaming Kura, ding sablang pari, releyos at magpari. Ganakan mula naman, ding anak mong inaawos mong mako na ketiyato, anti na king binyag metela kambe ng Kristo, mira kaya na no mansana, king kayang pamanyubling niye. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya benang Maria, ing Birhen ay duning Diyos, kaya benang San Jose, ing kayang esposo, kayan tabe daring apostol, San Judas Tadeo, ding sablang banal at tinupad king malmong kaburian, king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat keya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan manggaman, king alananga. Amen. Antimong anak ning Dios, mausta mo, king ipata mo at sibanwa. Ibami at Misamba.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marop, malugod mong ipagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasopaning kang pakalulu, parati king nikabyus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ipaing ginuming Heso Kristo, sinabi na karing kay ang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, kapayapan babiye ko kay kayo, emo sa babalikdan, din kay kaming pamikasala, no nelawan mo yung kasalpantayanan ing kay kambalayan, pamayapan men pong bilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman, king alanangga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, mantabay ang parati kay kayungan, At kaya ka antimurin. pakit tamong ini, mikakametong tamo king lugod at kapayapan. Kapayapan Kapayapan po po. kay kayungan. Kapayapan po kaya Peace be with kongan. you. Kordero ning Diyos, amilalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalakoking kasalanan ning yato, pakaluluan mo kami. Kordero ning Diyos, amilalakoking kasalanan ning yato, ibiye mo kaya kaming kapayapan. Nyo, ing kordero ning Dios, nyo ing milalako king kasalanan ning yato. Mapalad tang mayahos king apuna ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapat igkas niya ing amano mo, kumayap na ako. Katawan ng Kristo, Amen. Antipona para king pamakinabang. Ulining alangkupas alugod na, inggino sukat deng pasalamatan, alang-alang karing malangkeyang depatan, pare karelangan. Anggang Bisaya, ing taong Mao, kayayang painuman, at ing taong Danupan, king mangaya pabage, kayayang pakapsyan.
Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, dinan mo keng dake, king metong atinape at king metong akalis, at pakisan metong mo kami kang Kristo. Sopan mo kaming mikalat king kekang kaligtasan, at tula king mabilugayato, itiaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pasibayo po, maya pa oras kay kayungan, palakpakan niyo po rin sarili yo. Congratulations, king kayo pong commissioning. At sana po, panay paganaka, na yung katamong kayaw sa naiti, etong yang dalan, baning katamong mismong kasalpantayanan, mi palabungan, ating katang pamibiyebye, mi pabanalan. At sana uling itamo, mi pabanalan, at mi palabungan, king grasya ni ngapong Ginoo, kambening pamamasa tamo at pamipasyag, maging grasya tamo mo naman karingaliwang tao. Congratulations and good luck po kay kayo. Te among, ilagyo na po nin kaya kaming kura paro ko, Apong Norman. Pasalamatan da ko pong madagul dakal kay puwabalo kay kayo. Thank you so much and God bless you. Palakpakan tayo po amo. As always po, you're welcome. Inginu mantabeya kay kayo, At kaya ka antimurin. bendisyonan na kayo ng Diyos, mayupayang tutuing ipa, ing anak at ing banal ay espiritu, Amen. ing katang misa at commissioning mayarine, umetamo at maging amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Thank you po at maya payabak po kay katangan. Mag-stay tapa mo po, itamong like, please.